mundume ambiwa wakuteseka ukasisya mundume ukadhibaya mujengoni kisika na waisila bandu bakuna wa mujengoni ya ume ukasisya kindu chundu kitatite yani ukaisya kindu chundu kiende toka isi okethia ota mundu nundu tuyo wandu tukasisya ukasisya okethia mundu ni waile to mwiwi ati ukasisya kukoloka na saingi wenda okethia andu ameaka ngoloba ndasa na ile zindu siambara sia azimiti bayingwa mundu umekolokelwa simiti baya ndi ambate yulu na kalai akuita na kitua mundu ayekanesa hata bagwene wekanesa aume ni mutata kusema lo kweli aume ni mutata mundu ayekanesa na kuya hata bagwene ila withayo akegwene wekanesa aume ni matata na aume ni makona mawe mebina kwa umundu usu aume for the first time nina mutambua kwa binda yambe aume kwa binda yambe umundu usu nina mukathia nondo ni mwa na wadi usu na wethi ya nina relate na maisha ma aume na saa hizo kuza kwethi ya mundu ume baya nyumba wa umayu au mako neto kelele mwingi muno na atona kwezo ko ni wazimu ikibeti ukethi anda kwa simu na kibeti ukethi za kwethi ya chatu ma message ndoku muno ba usimoni na ke mundu ume saa hizo na bala wewe mwene ona ndose che simu yani kindu kilo kwete ndose che simu ukadita yukwe mbuga ukethi ya ume ndo metumete pa street ine at mundu ume atona kwetha aido koma we wako inja ndo kigukundu ayinjo ando kigukundu amakwite ya mongo akwate mbawe su akwate bibiti osu akwate yana yu azindu cia muthembosu lakini saa ingi ona itu taka twithia tuyomei twegundise kumesia na munwela wako ne ya mundu simwetha mundu ume umano kile na athi wiyane na for example ni wa mukone asimuna ndakosa taka tuweke kusemba na kala ka akili kanini ka mundu mukaka saingi meka akili ko kama kenga kidogo kaza kwethi ane watsemba na ni watuma message tenzi yoba usimone kwa muse au me madini ya muno ko kibalwane mundu usu atona